Billy in Georgia, these words are for you. I tried. Things I've learned from this disease, and I hope you won't just listen to me. I hope you'll hear me. First, live now, right now, in the present. Love. Not necessarily with a person, although benshi muri mwe mwamumenye kubera sinema, abandi mumukundira imiterere y'umugabo w'intarumikwa, abandi mumwibukira ku ishusho y'idasibangana muri seri zakunzwe cyane ku isi hose. Benshi bamuzi muri filimi y'uruhererekane yitwa Grey's Anatomy, aho akina yitwa Dr. Max Sloan. Abandi bakamwibukira muri Euphoria, aho akina yitwa Carl Jacobs, ari papa w'umuryango wuzuyemo amabanga. Abandi kandi bamumenye muri seri ya The Last Ship, akina yitwa Captain Tom Chandler, aho yafashije abahanga gushaka umuti w'icyorezo cyari kiri kuyogoza isi. Uyu ni Eric Dan, umukinnyi wa filimi wasize igihango gikomeye mu mitima y'abakunzi ba sinema. Uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru ye, tuvuga amateka ye, ko yinjiye muri sinema, filimi yakinnyemo, icyateye urupfu rwe, ndetse n'ijambo rye rya nyuma rifite ubutumwa bukomeye cyane. Ni ijambo yageneye abakobwa be babiri, ariko kandi n'ijambo yageneye abakunzi be bose ku isi hose. Murakaza neza kuri Ubuzima mu Nkuru, aho tubagezaho inkuru zitandukanye ariko zifite isomo zitwigisha. Tugaruka kuri sinema, imigani, inkuru z'urukundo, inkuru mpimbano ndetse n'inkuru mpamo. Muri iyi minsi ku mbuga nkoranyambaga higanje inkuru na poste zigaruka kuri Eric Dan, wamamaye cyane muri sinema ya Amerika ndetse no ku isi yose binyuze muri filimi yakinnyemo zagiye zikundwa cyane. Haba kuri YouTube, Instagram, X n'izindi, zuzuyeho amafoto ye ya kera, amashusho yo muri zimwe muri filimi yamenyekanyemo, amagambo y'icyubahiro n'ishimwe, agahinda kenshi ndetse n'ibibazo bitandukanye byibazwa ku buryo yapfuye. Uyu mukinnyi wa filimi Eric William Dan, wamamaye cyane muri Euphoria, Grey's Anatomy ndetse na X-Men The Last Stand, yitabye Imana azize indwara yitwa amyotrophic lateral sclerosis, indwara yangiza ubwonko n'urutirigongo, igatera gucika intege no kubura ubushobozi bwa bimwe mu bice by'umubiri. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umuryango we rivuga ko uyu mugabo w'imyaka 53 yitabye Imana nyuma y'igihe ahanganye n'iyo ndwara. Itangazo rigira riti, dutewe agahinda no kubamenyesha ko Eric Dan yitabye Imana ku mugoroba wo kuwa kane nyuma y'igihe ahangana gitwari n'indwara ya RLS. Iri tangazo rikomeza rivuga ko iminsi ya nyuma ya Dan yimaranye n'abantu be ba hafi yakundaga cyane, barimo inshuti ze, umugore we ndetse n'abana b'abakobwa babiri, Billy ndetse na Georgia. Muri ubu burwayi butagiraga umuti bwatumye ukuboko kumwe kwe kutarakoraga neza. Dan yaba umuvugizi w'abarwayi iyi ndwara, aba n'umushakashatsi kuri iyi ndwara wabikoranye umutima ukunze, ibitandukanye cyane n'abandi bagiye bagira ubu burwayi. Uyu mukinnyi wa filimi yasanzwemo indwara ya RLS umwaka ushize mu mwaka wa 2025, ndetse amezi ashize yagiye agaragara akora ubukangurambaga bwo gusaba abantu kumenya no gusobanukirwa neza indwara ya amyotrophic lateral sclerosis. Iyi ikaba ari indwara ica umuntu intege, igatuma amaguru n'amaboko bidakora neza, yewe no kuvuga bikagorana. Iyi ndwara ikaba itagira umuti cyangwa urukingo. Umwaka ushize kandi Dan yagaragaye ku kibuga cy'indege i Washington DC, aho yabajijwe n'umunyamakuru icyo yabwira abakunzi be bahangayikishijwe n'uburwayi bwe. Avuga ko bakomeza kwizera kandi ko azahatana kugeza ashizemo umwuka. Ati, ndashaka kubona abana banjye barangiza kaminuza bakarushinga, ndetse nibi binashoboka nkabona n'abuzukuru. Nzakomeza kurwana kugeza ku mwuka wa nyuma. Gusa iki cyifuzo cye ntabwo cyagezweho. Eric Dan yari yarashakanye n'umukinnyikazi wa filimi akaba n'umunyamideli Rebecca Gayheart, bakaba bari bafitanye abana babiri. Eric Dan yavukiye i San Francisco muri California ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 11 mu 1972. Yakuriye mu muryango usanzwe, ababyeyi be ntibari abo muri sinema, ariko impano ye yigaragaje hakiri kare ubwo ari mu mashuri. Yize muri Sequoia High School, ariho yatangiriye gukunda cyane ikinamico n'ubuhanzi bwo gukina, akajya akina muri za theatre zo mu kigo. Nyuma y'ishuri yimukiye muri Los Angeles, atangira urugendo rutoroshye rwo kwinjira muri sinema. Yabanje kugaragara mu dukino duto twa seri zitandukanye, ariko ntiyacitse intege. Icyamuhinduriye ubuzima muri sinema ni igihe yabonye umwanya muri filimi y'uruhererekane yamenyekanyemo cyane yitwa Grey's Anatomy, aho akina yitwa Dr. Max Sloan. Grey's Anatomy ni seri ivuga ku buzima bw'abaganga, urukundo, ibikomere byo mu mutima n'akazi kavuna. Eric Dan yakinnye ari Max Sloan, umuganga w'umuhanga ufite igikundiro ariko ufite intege nke zo mu mutima.
yahuye n'abantu binyuze mu rukundo n'agahinda. Yagaragaje ko n'umuntu ugaragara nk'ukomeye ashobora kugira intege nke. Iyi role niyo yamugize icyamamare ku rwego mpuzamahanga. Yanagaragaye kandi muri The Last Ship akina ari Captain Tom Chandler. The Last Ship ivuga ku isi yibasiwe n'icyorezo gikomeye, aho abasirikare bo mu mazi Marines baharanira gukorokora inyokomuntu. Eric Dane yakinnye ari umuyobozi w'intwari uharanira ubuzima bw'abandi n'ubuyobozi bwuje inshingano. Yagaragaje ubuyobozi bukomeye, umutima wo kwitanga. Iyi role yerekanye Eric Dane nk'umukinnyi ushoboye no muri filimi za action. Yanagaragaye kandi muri Euphoria aho akina yitwa Carl Jacobs. Euphoria ivuga ku buzima bw'urubyiruko, ibiyobyabwenge, igitsura cy'imibanire n'ibikomere by'imbere mu muryango. Eric Dane yakinnye ari se w'umuryango ufite amabanga akomeye. Muri iyi filimi yerekanye uruhande rwijimye rw'ubuzima bw'abantu, yatumye abareba batekereza ku ngaruka z'amabanga mu muryango. Iyi role yahamije ko ashoboye gukina role ziremereye kandi zifite imitekerereze ikomeye. Indi filimi yakinnyemo ni iyitwa X-Men The Last Stand. Aha yakinnye ari Matt Pullman. Ni filimi ivuga ku bantu bafite ubushobozi ndengakamere. Eric Dane yakinnye ari umuntu ushobora kwigabanyamo ibice byinshi, nubwo yari role itari ndende. Yamushyize ku rwego rwa Hollywood blockbuster movies. Mu 2000 kandi yasohoye The Basket, filimi ye bwite yaje gukundwa cyane muri ibyo bihe. Ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, urubuga rwa Netflix rwasohoye ikiganiro bagiranye na Eric Dane asezera ku bakobwa be n'umugore we. Ikiganiro ni kimwe mu ruhererekane rw'ibiganiro byitwa Famous Last Words bisanzwe bikorwa na Netflix iganiriza ibyamamare bivuga ku rupfu rwabyo, hanyuma ayo mashusho akazasohoka nyuma yo gupfa. Muri iki kiganiro Dan yibutsaga abakobwa be kubaho mu ndagihe ndetse n'ibihe byiza yagiye agirana nabo, birimo imikino y'umupira w'amaboko, volleyball ndetse n'ibitaramo bajyanye kureba. Yatangiye agira ati, Billy na Georgia, aya magambo ni mwagenewe. Naragerageje, ndashaka kubabwira ibintu bine nigiye kuri iyi ndwara, kandi ndizera ko munyumva. Ndizera ko mutari buhite munyumva aka kanya, ndizera ko muzanyumva. Yakomeje agira ati, icya mbere mubeho none ubu ngubu. Byari bigoye ariko nize kubikora. Nafataga imyanzuro nkongera nkisubiraho. Ntabwo bizongera. Ahahise harimo kwicuza kwinshi, ahazaza ntihazwi, bityo mugomba kubaho none. Uyu munsi niwo mufite, muhafate neza, mwishimire buri kanya. Eric Dane akomeza agira ati, icya kabiri mukunde. Icya gatatu muhitemo inshuti zanyu mwitonze. Icya nyuma muhangane buri uko muriho kandi mushyizeho umwete. Uko muri babiri muri umutima wanjye, muri byose byanjye. Ndabakunda. Ayo niyo magambo yanjye ya nyuma. Eric Dane yamenyekanye cyane ku rwego mpuzamahanga ubwo yinjiye muri Grey's Anatomy mu mwaka wa 2006. Uruhare rwe nka Dr. Maxton rwese rumugira umwe mu bakinnyi bakunzwe cyane muri iyo seri. Eric Dane yakomeje kugaragara muri iyi seri kugeza mu mwaka wa 2012, agaragara muri episode 139, asiga igikundiro gikomeye mu bafana. Mu myaka ye ya vuba yongeye gukurura amarangamutima ya benshi kubera uruhare rwe muri seri ya HBO yamenyekanye cyane nka Euphoria, aho yari umwe mu bakinnyi nyamukuru kuva mu mwaka wa 2019. Inagaragaye kandi muri seri ya Amazon Prime yitwa Countdown. Uruhare rwe rwa nyuma rwanditswe kuri televiziyo rwagaragaye mu 2025 mu gice kimwe cya seri ya NBC yitwa Brilliant Mind, aho yakinnye ari umuntu ubana n'indwara ya ALS, bigaragaza mu buryo bugaragara urugamba yari arimo mu buzima bwe bwite. Nyuma gutangaza ku mugaragaro ko arwaye ALS, Eric Dane yiyemeje gufasha mu gukangurira abantu kumenya no gusobanukirwa iyi ndwara. Mu kwezi k'Ukuboza yinjiye mu buyobozi Board of Directors bw'umuryango udaharanira inyungu witwa Target ALS, ugamije kwihutisha ubushakashatsi no gushaka uburyo bushya bwo kuvura iyi ndwara. ALS ni indwara yibasira imitsi yo mu bwonko n'iy'umugongo spinal cord, igatera intege nke mu mitsi no gutakaza ubushobozi bwo kugenzura imikorere y'umubiri. Uko indwara yagiye imuzonga, Eric Dane yatangiye gukoresha akagare k'abafite ubumuga wheelchair kugira ngo abashe kugenda. Eric Dane asize umurage ukomeye nk'umukinnyi wa filimi zica kuri televiziyo, wagize izina rikomeye nk'umugabo witanze ku muryango we kandi nk'umuntu wihaye intego yo guharanira uburenganzira n'ubuzima bw'abarwayi ALS. Kuva ku ruhare rwe rwibukirwa muri Grey's Anatomy kugeza ku kazi ke gakomeye ko gukangurira abantu kumenya indwara ishobora guhitana ubuzima, azahora yibukwa atari gusa kubera impano ye, ahubwo kubera ubutwari, kwihangana n'impuhwe byamuranze.
nahancoreje inkuru yacu y'uyu munsi, reka mbashimire ko mwabanye natwe kuva ku ntangiriro kugeza aka kanya. Niba wakunze iyi nkuru, kora like, unakore subscribe n'ubu utarayikora, ndetse unabisangiza abandi. Wanaduha kandi igitekerezo cyawe ku nkuru zitandukanye tugenda tubagezaho. Murakoze cyane, tuzongere duhure mu zindi nkuru zitandukanye.